Ya, sai le rofo le tu le fo fia fi matango fi. Ta le fa fo ile. Ta tu no sa mo ile ko so songa. Ya. Fo mo fo nei ya no le ya tu fe no e fo mo le ona le tu so ya te le ni. Ya mo fa o wina le o ta tu por kala me o le tala le o le malo mo tanga ta mo tu le langi. Ya le am tai na fo la ta tu por kala me le fia fi. Ya, na tu na wona wa se talo. Yo na mtai na ile tatu por kalam bina nei fiafi. Ya, tatu talo fa ftai tele lava lo batu tamai nei tula le fiafi. Fa ftai lo fa maon, fa ftai lo wanga le lei, fa ftai lo wa venga, fa ftai fo. Ono wa no wa sa ni mo ma to lo fa na. Wa ma to wo mai le tai mi fa tu lo ngai no nei por kalam le. Ye ela fo ia tu ya te oi. Ya umo le ma to fai ye le fiafi o fa tatalaina ma le sia ino lo upu. Ia mato talo ia lo fa uma ile ngasa ia ma wonei o na fa tau ia siri lo fa uma i fa fonga lo fa nau le fiafi tama fia lava se me o ngona ma mai bo mai ia lo fa mianga yo o ia lo fa mianga ia no uma ma fale ta just lo la tu tali ina nei po kalama ma tu tama talo foi lo fa mianga le sunga le insinia ia le fiafi ia mau le poto ma le tomai mai ia te oe tamai mai se ia whalau tele lau fio ia ta leni me alofa talo le fiafi e whamanui e se o le a ia tali eina lau upu nei polo ma te utama ia le mai fo ia te ma ua mai mato umala lavo ila loifo nei whale wafa isu amen amen Hallelujah. Ia le Se le le amen. Ia nga manu lu foi ma e swing or kau. Ia o lo ngona la vole ma fan le no fo le tua. Yes, amen. Ia tonu fo i o lo famia tu le tua i lo ia oi lo. Lo ia tonu lo moto mo lu lao, me se fo i o tu ma favor ma la sing o le nei vai asu. Ia le fo tato ia ile si o le nei vai asu. Ia ma e una vole ane le mo le no fo le tua i tato. Sa vali ar kai mira ko le fakatsi ia e fatai le tua ona le foi ava no foi na tato mo ia fa o per tato por clambe na fo mo foi tato tato ia le ona tato o no tato tato po le fia ia so tato ia le na tato te ia i tato topic nei o le o mai o le malo le tua mo le man le la fia ia e na o to io lo puole ma sai fai aso io le ka wa no ko fa che poi ta u ce le nei fo ia va normal le tau longo pe o le tale le ma ave fo nei por calame ma le tele o si por calame tau longo attuale tala le tala le le the gospel of God's kingdom ina ia fa pena on mo isi silfia walanga o le tala le leile nei e fōringa mai o lo e o ngana le henga le kau i lava arita o lo tau pe umai ia tūlanga whaleanganga nei pe o le matua whaleanganga o le fua mai ia ma le ola malolo ina o le hang unga i lunga o le vaenga le nei o le true understanding of the gospel that Jesus brought o le kale le leilanga au mai po le fe au lenga au mai e Yesu lenga o ilonga au so le ua posko e ta ua te leo ona mana malama i ta tau le kale sia o le malo au ai mo ia isi vaenga umo le tala le lei ia ai tu mau ama tu it still stand and still matters the gospel of the kingdom of God me voi le ona fa man sia pe ia ta tau tangata o le malo e foi fa fonga mai o e tangata muri ia ke viso Yesu o le tangata o le fatu tu po le so o Yesu o le tangata o le malo o le kalesia o le malo le tu ina ia a ve foi nei por kalame e foi le tata longo mo se fau tu i pe o toi fangu atu ina ia tau lai pe tatu anga i le tala le leia le na la unga Yesu le so o Yesu le kalesia ma ia tatu mana tu pe
o lea e fua lava mea uma o le ngataanga o taimi muri le tana le leile nei. E le va pe o fua le ngataanga o le narolangi mo le taimi muri seisia mea. O lo fua lava i le tana le leile nei o le mano le tu. O inga la e tau o foi o na whalau tele i pēr o sila fia. E whalau nei a fiafi ma tatalanga o le tatou tau pule nei ma vea foi ma foi lele ma fuanga foi ua a mata i le tatou polokalame nei i le peifeo le unanga sunga ia Mike ina ia taulongolongo pea ia le tala lei nei o le mano le tu lela o lo tatou tala noa i le mana e lo foi e tauon tala noa i le fiafina o sunga tali o ani tapenanga walanga o le maloa ia o le tua o le tala lei o le mana o lona o mai ma le mana o le tu ai la tapenanga e tapenanga le kalesia e o lua isa e o foi la le tala faso pito ia o le kalesia pentecoso ia e ia e sa nana talia o lo winga la afa peo le lua e kalesia ina utu ua Yesu ia i le uso e to fo i o mana na ia ngaruanga tu ula ia i le kalesia ia le malo le tu po le mana ma te inga mai ngo upa pena a fa pena o lo e kalesia sa na nau ho i le mana o le nganga o le tu le mana le tas o no vine tau po i le fai ma tau lo ingo ta to ba ta sa vine tau o te le wa na sa fai ma sa fa manga i le va ina ta po le ma Faftai vaenga le marai tele ia o ngol ne taimi i le vava ia tfo i le ia lungo o le soifuanga mo le a mese lava i le tu lea whaleanga ia i tu lea whaleanga i lea tau tapo inga ia mese fo o tatununga ia e le fisili ngā e fisili e ngā fisili mai i roto mau whao ia o lea se vaenga o play le kalesia i taimi ngei i le game o lea se ngai o inga se tapenanga o whai le kalesia i taimi ngei o iei le ka vidinga lolongi le o le mangai ia o to e whaitau ngoko e laku i le makanga le ua i kalesia kusianga luenga ta umombo o le mangai ia o le fetalenga ale inga nga fai fai kau i kuskusinga ma tayo ma reko luko ese umma poli mau o le ori ia le lako ko yaso o Yesu mo so e fai mai ma tayo ia mo fetalai mai Yesu ia o to water tala i le tala le o le malo i le lolongi umma ma baptiso pe fa a kasi ala ka le ese langa moli bau i le aso o ngakale o luko fo mai o luko e fa mai luko le a mai e luko nga foi o pe o kasi o nga pe fa mo i pe o luko ka ngo kusia nga luko o nga kukusa le lei ala kala luko le male nga luko le mo bua le fetala Yesu ia o ko fo i Jerusalem au wangi ku o Jerusalem ai ko fo uma ngai le aso ngai o le me tupu io o le bego ki foi io ko fo i Jerusalem ku mai fo ngai mi le ku fo le mama a fai fo i bo ia se la ngona hangi pe wo mau ka ko male fa vai o le langa fa le malo o le langa fa le malo e tau ngai ati tatou le mana o le atu o le tu o le mana le ngana ko ka mo le le ala fa mai Yesu ba ngai e ala fa te karinga le mai Yesu uma ko fo i le Jerusalem before mai i a uia o se kaimia e kau kele o pura i suto e fo Jerusalem pe alu se kako savalinga o e langonga o piu kau mamau kako o ke po Jerusalem nango Jerusalem malenga au nga mai le fa mungianga po le nga po ba fkai au so ele yo sisi me
ko o nga o ele me nga fika lai bele so ole so da mele mo au mire ka le sir ke mi ole ska ska ja wai do ko ila ro ngi Yesu ya e usta i ja tu ja i usta i me fa me nga po ia ka na aka ko le uska i fu ia ele mo ka po le fa mo nga o sila va ni ta o ta li o na ta na tu awala nga fa pe le uska ia le so ole le pro ingale langa le ro mai o Jerusalem it's the marketplace mo fu pe nga ko ngor ke le ko e ia ngo foanga o maka ile tu ke manguia ele ngo foanga uma na vai ke manguia me fa fonga mai there is a marketplace o uma maka ile tu ke mangui pela o bele fa mtala tu mta o le una le tu o le koi fo io ma ko vo la ku le ki ku so le por kusia sa o le ku se ese ale le mo mauruka na na maka me ale kusia na wenga le mta mo le fa fe no ia ia te filo o se wo le performa isa sa la ngo le kusi mo kusi o pe mo i kupe ka ka nei ia se ia ala mai na mata ono o le u tusi ia sili la u kusi the forma lecture o kusi luka kusa la kusi nga ngo le fa a wo ngo kusi luka i mea na fai Yesu mai a o ile mana no le ngang ko ia wa sa le ia le mana le ngang ko ia le na fa ti no le mai no ele va ben sa Yesu mo ia o le ia le ku mai ke le ai fa na mo lango ale o le ngang ko ia le ta Yesu le ele foi le mate Yesu mo lua na le ia ta mai o le me no Yesu a fai wo to wa ai wo tu lia te moni le mana o le ngang po ia o tu lole e le o fa pe o nga i me ma no o le wo ngi a le mai ta wo le fa wo ia le mana o ani ta pe nanga na le kalesia la se me ta una fai le kalesia le te mi nei ina yo ta to mo wa la ngai le va pe o ko me kianga o me ma no fa manga do ka ko ma ka ko ka la ko la ngona i tanga tele mana le tu le e ia le tape nanga ta to pela va so te le tali le no to wo le ia le tala le ta vita i salamo le onos fulu duo vo su tasi le mo mai ta vita e fa duo no fa longo fe tala i mai le tu ai fa tasi an fe tala i mai le tu ai fa mai ta vita fa duo no fa longo ye o fa be mai le tu power belongs to me. O le mana o le pule o lo ia teo. O inga na kasi fo ina le vaenga na le ta use vaenga le kalesia tali e tau fai. Kasi la le shift mangua ia vaenga i fisuia inga ka kaunga pe o le ka vale menu ata. E ia kia kaunga suia ia pe mare te a pe fo i vaenga i suia kia mole ka ora pe. Ava pe foi kuainga su ia megas e va pe nga foi nga i suinga e ia suinga como fai va vere caresia e le ka foi na fefe ka ko ka i caresia fai suinga le ka fe ngai o inga la kasina le suinga le foi la fa so to nei fefe o suinga le ka o suinga le man e power shift e ka ka fa kingo le caresia ta to le caresia le manu e ka ka ko ia i lo la ngona voi le ua ka ko ese me lo comfort zone fo le o ka ko nga ko no fai ka ko fai i lo ka ko si lima surrender le ka le fa per Lord it's about you it's you not us shift from self to God o le o fisu ia inga le mai ka ko le fai le ka le fa ki ngo me le tu o le manu lo ka ko si lima fa per le tu o le mana ia te oi amen. So o le awana na le e foi le fa kingo i le vaenga i ka ko mo le mana tata. Pela e foi nga mai o tata. O ngo na le ise si me si e ku nga ye no ngo ko inga. E foi la nga nana le fa so me no su tata. I le o le ki a ngi me un mor ko foi. Ia ma le mau ia pe o le nga nana na fa. O le fia ai fia ingu ia mau ni ma o ari tata. Ka le fa so le mua ko ia va na men o ba ngai te le va ma le o le
ole ase me ka un fei ka penga ngale ka le sin ngi ya ya ma ngai ke le wa ku so ale ai lo i ka le mele le nga la ya wa ki wale ko fei ka ku so ya wale ko sa wale ko fi le fa no lo mai wale ko ku ri ka o ka ko wale ko fi ma ko o ma wale ai se mele nga la ole ala le ka ni ole o ko fo i lo Jerusalem ko fo i lo Jerusalem ole ala Jerusalem lo alta lo mo fo anga ki ro ma fu ka i mele tu merito ko ya lu yo ku vai ya inga ya nang o Jerusalem ba le ma fa mang nang inga ile au aposko ile uro e ka si fai sa ska ile ka le uro e ka si ya Yesu mala ko fai ina oira ka ko i mga ko maso fa nga mga neto ele fitfite le malo si ale nga ngole ri mga bie ka ko ia wa ka ko wongi ku sia nga nga iku o ka le me le ka ngaka nga e yo ki a ko ina o fa mana ina le tuangi ka se ki fa mo le fa ma ve foi va ven que ele no morgu que a como ela ka ngi yaso ki a como o ma o kuse le ye ma que lo ma o ma que o le ki a como ya ngale ngale na ko se fo mo ka ngo ka le ko fa ma ya ka ko ai le i le o e ka risi pe o la u ya nga va o le fa ka inga ma ngai ya le ole kapu ko e tilo era mo kanga mo ngole u e karisia ma meu o meu ta ua sala ko foi na ko mo ka i me o sa foi ma sa o inga ila to e pe o ta u e ta le o malo o inga ke so i su le u e karisia ma mo ta i ele ai la si se o ri e li fa mana ina ele tu ele na le tu asia salang sa uskai ma fai ale me fa tu ngai ko fo Jerusalema ma fuka ina se ia o ko mo ma la ngai mo o ko le mana pe afio is fo le no ko ye no e ia fa i lore o ko mo mau ia sa Jerusalema mo i sa ma vi se o la ve tu ingo le la wo i ka ko ke mi ka ko la le o fai ma vai ma ri mo le kala le i ku ingo lo langi pe ma ye fi afi no ko ingo fo le o ne po kala ia o atu i lo moto mo lo ia mai se o tato loto ia le au o le maro le tu ina ia ka ko ngaru lue mai ka ko mau ki mo e ta e mga ambia le karesia le fa mana ina o tato ai ko ferm tato amata le talo kuli vai mangai le mere o amata le talo ia amata le o talo le o ia Yesu Kristo o le alo le tu ngai ia ia o kai mika e ese kai mika lo i mara so ese kai mi alu Yesu ia i longa veri io mi ali le talo o si ba o si menga mo ai Yesu o fi que Yesu era no tu fu vai ku supala mi o fa me vai ele ese o lo ia o ngai le di sa i i montama ya faila o fa pe ma fa no o sei fo ngore di fa ya ka ko ri o le ka lu ngor ka pe ka ri o le ko kuri ngor ka pe ka ri ngal di ku ke ya fa le di fa so o le ha na ka pe nga ka ko ri ke mi sta ya ko fa ma u ni le ma ko ye lu se ro seng e lo o le tu e mo ile mana o le tu e mo ile na o le tu le ile le mana mar pule mar maros ya la ta vita mo i fa kasi e mo fi kala ile al fa ro mo ta vita fa ina i fa per na so soni a tato amen o ile le fa i ska ko manos ya o masani saka vi favo i ono e te rei mai le tō se paperu wā. Le paperu e ko vanga na ko kia no manusia me se paperu e lo fika. E lo manusia o lo nganga, e te rei mai opa.
ila vai ngale tu sia ia ngale lo la fa so to le fia pe ona ta go fo o una le tu pe fo linga mai o ia e toi fo i ta tu ta ma tu mo la fe su ia inga o manei o lo te tau e ka le si o le lusu ta se centuri on the fight ku so le ko fa fo inga o ka ko it's returning the church back to the future, back to the original blueprint of the early church. Le ko fa fo ia ka ko nga i le ka le si le e o ka le si le e le va pela ye si ka le si ka ko ke mu ka i ko pi o le ka le si fa vai e la no fa vai Yesu en fa vai no a fio mai na ko ia o i foi la le ka ko ke e o mai pe mo ka ko lu le le un ka ko ka o fi mau ka ko ngo la wa skol le na le fe le ka le si wa ongo they were learning e le i se me vale muka no la ko ngau ia o langa o inga di fa no longo pe wa kai mia ngaka i fo i longo ngau le ka le si o malo e o inga o ma lau tanga to una le tu e o e wo ia i fa la wi ia o ngaka fo i la lo o e kupu langa ele se responsibility ri tali ale kanga ka loko le mele ole foi le kupu au ia independent le mai kanga ka o fifiere tu le ai e fai kau le leia fa pura inga o kanga ka i o ka inga i lima po le lima fainga luenga le tu fai fo mitu o kiuke o kanga ka ngi e o fai au fai a onga po skolo perfecto o kiuke o kanga ka ngi o le o inga o le o langa au oe ia inga ia kupu lo o langa nga i lo langa tua mangpua na risi foi kanga e ngalo ia ka le malo o lo involvement i ko kongo le ekalesia i le minsu e makua i senso e makua ka ua ke le lo o langa makua fa le nganga walanga i le fa pe o ko meki ngai makua fa le nganga ke muso ke au e maka ko i le o langa au me fa ngai manga o mia i lana fai fea e o ko inga au e le pulea o i menga e sa o i lo filosofia mo lo ka mai le faki ngongo lo o ngama le ai e manga o mia lo ka mai fo ku vai me le ku vai me le fai ai le me le fai na fai e ka mo fai mar ko inga attitude le fai lo o ngama inga ia o no o nganga i le makua o le fuo ke isu e ka kau mo le fuo ke isu wala foi langa kongi solo isi ma musu i le o nganga onga ke musu e foku aku lo ka i ononga kiuke e o i ko inga o nganga i kaunga o nganga langa ia au ala i e fai e fina ngalo le tuata ia e le mfainga ko fai a fina ngalo mamao le tua i o kaku au wala po le an ko inga ka mai ma le mawalunga o le experience le ai we desire to do God's will, God's way. Amen. E le va pe manga o ka ko fai o ka ko au wana finga ngalo mama o le tu mo pa ia. Me foi la ngale sa Yesu au mai system le ka o le kingdom. Well, kasinga fa wi nga le kingdom is the system of God, the operation of God. No le system. Io au wana fai me e ko fu mo ka nga wenga e mo la ko system o le nga le sim. O le system la le kua nga sau fuli lunga le system o le lanulangi il maka i lima o fiku la unga Yesu o le faa introducinga mai nga le system o Yesu le o langa a miukom le o langa mama le o langa i le whainga o longa o le koinga o langa e o lai ka o le manu le ala au mai koinga o walani e ka kuke mau ai peifena o le amatanga o le tusia ngaruenga le nga mangingo le so onga mai nga e yo ange o le kusia a foi le a luka sorry a luka o kusia mo a luka ma kusia nga me bang fai le mana o le nga pa ia o me nga o ko Yesu ia me fai Yesu a ka ngo i me what Jesus taught and he demonstrated yo lo ka ngo le mana bang ko e ala nga e la ngo inga fa mo yanga o lo ye le mana o le tu e ma fai o demonstrate le na ka lai le o inga ia a o le fa ki ngo ma venga ko foi la o Yesu no mo o Yesu le por malo por le tu le que lo que mi mala o nga fa ko a demonstrate le mana le malo lo i mai ko ke mo fe ma
ia na ngol fa bla po iske mu ka ko ngau ke le ai mo le mana e mo so ai le o le tu ele fai mo lang ku ka ko fa le na be ale mo le fa fanga ka ko fa le na le o le tu yo ko ka ko ngau lo le fa li no le mana pe ka ko ka ngo le so ke ni ile a o le tu mo le ma fo fa o le tu ke le ka ngau le ngau va venga e manga o ai ia e musu e foirele ka kano ma fuka i le kua le medico. O i ngaina ke ilo ai ma fau le tu e fua i langa sa vali o ngara. So ka u ke lina le vainga le ua langa ka kilo foi la talili. Le au mai a mai fau pua mua, fau pua lua, fau pua koru. Fau pua koru ngai fau mai. E fase furu asa mongua le fase furu asa le ai le i koe fiu isu le langi a. 40 days on earth. Ma faali solo yung auso, faali li se uli le ngo ko fa ngok. Faali li se uli ko lu le na ye mau faali. Faali le auso o ye e toma faali fo le auso ito. Ai va mai la me manga ye ngai va mai fa se fulu aso na tala no ai su ma o yesu. I meo le maro le. Ya ma ko ila tali va pe fa se bina. Ai fast food waso ai kasian ka. O musu o ka ko e manga si o kinga o ka ringa fa ro fo winga ye mala kinga o ka ringa fa ro ma ro o le tu. Ai vai mai fast food waso ai le suia la agenda. E le suia ka ko me al ma. O inga le ka wanga ye le ngana na le talia. E o le ta o le ka penganga le ho le tanga ale ka le si. Ma koe o kala ngoa ku i fale mangi fa punga kupe ma le kala ngoa ku ya oi ma ka uo le kale sia on kua tala notus pa ye le kale sia le o kala ngoa i por kalame ma le o kala ngoa i fale ma kupe ma le kere o mea por kalame le kala ngoa ya oi oa le hoi nga linga o le kale sia o le zangat le la fina nga lo ile tua ina i a tatu umana manamba le ile a wana le o le a se a wala o ni a tatu tape nanga le ala tatu tanu noa i le mena leo le uska i te tanu wala le ko fo i ala uso i ofa ka kanu ma sa i sa anga fa perla i le uska i ala uso o mele ma se mo fanga o Jerusalem o Samaria pe o mele sa make pe o ka fao le no la no le mark, this is the mark place. A penga fo la pe ko so mai ka ko ke meri no futa. E ia le ngofuanga o mark le tu ke manguia. Is maybe you the local church and I go no ko i na ke manguia. Ke ba fo so fia no i lo ko le na ko ke ria. Ma ko fo le ma kanga me iki le system le fo muna le ita. Me Yesu maua no le mana i noa fio mai le nganga pa ia. A ua le amakai sa Maria po i ukaia. A maka ku i le ngu, o le siti, o le ngu i Jerusalema. E a maka le kiki. Ia ko a o kulo le ku mano, i ukaia le ku mano. Ko a o kulo le i fafaku i a sa Maria. Ia ma le lano langi. O le amaka nga o ina rita ni me fa le langa me le mano, o le amaka na iki. A fa fonga mai a o ska kol mano, o ngai ke manga o e amaka puka. Ya maka se mekele ki kilo fo mula nga inga mai a maka i Jerusalem loa ainga ole ainga so ko no le mo au ainga o le aka o fo ile lo yuka o le aka o le au ainga your extended family cousins or nephews and aunties and uncles ia ko aso ko no sa Maria ri tali pe o le aka o le ngaruenga na ke ngaru fafo beio fafo ia ko no le la wa vai la maka fa fonga mai na ke ma fo cheu ke ia o le inga ko ma ko ia ka na le sheri le fo mai ke o le mau e pasta o ko sa ko le ia ni si ko ia va ko ke le o ka na ngai ki vai farki e wala nga ole de dormir que mi le aspri fia o le no ngari va i ko kele e pe o le fa alinga i o le malu
e ka kaunga kupu kele le malo e le va pena e fa kupu e nisi e fa kupu e ma ko le malo e release ala ka fa ngau e le va ko le ala ko mangu maka no fa e le ai a fa me ale tu. Well, the only thing is to release your own children. Oh. Por ale pele ya o ka wa release. Inga ia le fa lau kele aku le fa linga o le fa. Oh. Le na le winga na le ngai fa mo ai fu ana me uma. I le kako manga o mio le tua. Amen. Le kako manga o mio le mana. A mangoe le va pe e se le ku e se rongo mana. O le tua e o le mana. Va pe le mai ka vika o fa longo fa lua e fa kasi o ka le mai le tua. Power belongs to me. Longo winga. E ka kau la vananga kako ngā nana li tali mele. Ya maka mai a i le me kaunga a maka i a fa pe o se e se o drift man moleana. Ka le mai le o se au nga maka ko fo ia yo sene. Na nga mingo yo kana i su taria. Ko fo i fa kali yo sene. E le fa kali le mai le su fa kali mana. Le fa kali le nga ko ia nga ka ko mana. Amen. Ya. Ali tadi orang tu. Maro. Ia le ia sa le le ma wa ma ngai ke le fa rong. Ia le fa mtalang le baanga le. Olta ke le kusidanga luanga le kusinga mainga le kuskala ole lua e kale sia no fa vai inga mo nga mo o sea o nga ba se formula e kaunga muli ka e fika ko ya fika ko ke mo mia la o fu le kale sia ole palo roi o mai ole fu le kale sia kaunga fu wa le kale sia kaunga I fu Kung yung yung fu e fu mo le kale sia le ile fa ma fa na ina o roto tangata e fu mo le kale sia le ile fa ma lo sio ranka e quit tangata ia vai fa la ke le ma ro le tu o fu mo le kale sia ia o I la le kusi le ngalu le e kale sia le a ka ko fai kau o la o mo fa mo le lua ai fa so ko mo fa o ngā langa kua wa I roi inga ua ngā uwha amana ina ia e karesia e sea langa sao le amka o e pupu ngā ki ngā sa wa inga pupu ngā ai ngā mai whakaminga kua ia peke mo ia ngi whakui pui ai o le karesia ka kalo mai e sea ua wha ua ia isi kupu vai le wha amana ina ngā whai ngā lai e whai maile Fai mai le ngaluenga I wha kōkō mai ua mori tino atu e le au apostolo male mana tele le toi tu mai o le li o Yesu Keriso ua alolofa tele ina fo I lato ia koe kasi ngā me mangai a wha mana ina roga ko ua alolofa mai le laulangi a kako ai are ai se mana ia kako ia ua makua I ngosi a kako le laulangi ia ua fo e o kako whaia mea laulangi o kako whaia mea e re kaunga ko whaia pia le ai se man so o la ua la kalkongu ia kako kilo e mea whaia e le rua e karesi ia e le ngata le ustai ma le o sai wai le kasi le aso le karoi ma whakatkari ia mai fo ia le whakatkari ia o kaka e o sai e mai e lo e mai o piso o mai le fo mai e lai fa ingo o peixe ai fo me mai fa ingo mai o ile o sa ia wa ka mai o sa la ku fo mai ko ki ka ia ko o sa ia le o ai le ko ia le pole ale e fe mai mai ia o sa ia vai le o sto le kasi le lua le ko ni ia so ma fa akali ai inga ua mau le mea whakari e le inga ape kelu ngaloko kele ngā makua ka ape lo ka maa ia mai e ora e sit whanu mai ngā whai e sit whangu ia sit whangu ki a kongo a ngā ia whai e mami ngā tele I lumo nu ia ia le li inge le amatanga maa ngai ua mai e le awa poskola e hango inga ia kako follow kako follow e mga o mia e le karesia le mana fa fea kako ko fo I o kulvai kako ko fo I lo sa ili maro ma pongi maro kar ko munga ko
o le tu o le simele ali pe o le skaka pe run le loku ia ngai kia se me la me gus pa ia se man le ke manga fai ngal le tu le vai ngale manga ko la poskolo wala ko bawa ia o nga kiriso wow ngisi mai ia la ko vo ia sale mare le ale o fa kala mai su me ba ko le fo o mo fi kala mai su ia ka ko o fa maro lo mo pa kiso kan ko fa kali la ko fa kala foi la o do fa ia se vai mo ko fo ia ka mai pe en ka ka ia o ia mo ko ma fu ko ia so ia se furungo sa ili ma talo vidi ia ngua fio mari mana ia kauiare they pay the price ole inga o aku le fafo o aku lo le ngaka o mo yo salemo o mo i pe ia o aku sa mari ia o va venga me ku ese volar ma ia pe o ka o fo e tai tama tai i nge fi ma tele aso ia au ngau i va venga ai se ngau mo bol ma ftanga ma le tu ia mo ko hale la ngai oi muri mai fa iloma ale fa mai Yesu i tu se mateo e fai a fo i ka fa iloma ka ia la ko pa ki so fa malolo la ko ke fai iloma ya ka ngo fi ngaka ele oki a ke vo ora ko i ngua se me o mo ka mo ki ele a fa ina e se a le muri mai fa i donga va ben ya pe fa ta tu sta i fin malolo tu dino se ta huo la ngale wa le fa la ba ia le la ka so ko i se na ko na o ngai inga o mo le fa so le ya o ngai su ate to so ko le man ko la o le o mbanga o le o kala i su mo ki nga le ku pu ya de le so fa ma ngi nga tele le ta na no to no na so ia kana ngo ko i lone me things pertaining the kingdom of God. Ingo me umo so ka ia nga i le mano le tu ana o ngai fasu so. Ia ona fa pena le ona fetala ia tu Yesu i tali atu le fesili mango ia fesili nga ia le so o lo fesili ia le so le fesili muri anga le so le nga fa ia Yesu o le sili fa kaule ko fa fo sia mai o le mano ia Israel ai ngala na kali mangingo Yesu ia sili nga le fa mai o a fe Yesu o le po fa ka wa ko fai po no o fa po la tona la tu sili le ia te ia o fa pe mai le li ono po nei e te toi fo tai mai ai le malo ia Israel Mankola le o ile fa baungia i fo le fai tau o tatou tangata fai tau o tuspai o le anga umi ke le fa longo ia le o aposkolo i kalakalanga Yesu o le sabali ma fe au ne kan le mano wa le ke fil mun le no fil lo le but ia ile o le masalo o le ngasi le fie le i la ngasi le fanga pa le tu o le mela ma ko faua ia le so o le so ai le kai mun sen kulia o le malo foi le se malo it's a nationalistic kingdom o le malo mo Israel mo ko fo Israel o le malo le tu o Israel o le prototype o fa kuso le malo le tu fa tai a Israel mai o le me fo ia o le kale si o le malo e fa ba bo le ma le tato tu te talo mo le nu o le tu langa o le nu le na saunia e le tu e te pena ina le fa o le tanga po le aluenga la vea i mo le lalulang e a wala mai le fa ari e linga mai ngore o mai o lona malo no fidia ma o mai o tato mesia o ngoi le se sa mo Yesu o le tana e ia ma vaenga o mani a le langa e le va pena o kari e ku Yesu se asum va pena ku Yesu o le kari Yesu e le usang ko lo ia
ele kusa langa lai sila fia le le ele li masalo le mafo fawale i o le usonga o isana e lua o se malo a fa pikomo isana e mango foi lenga ke enga isana e lu mesia le se foi mana malo le pule le ta ui ka uma fua mai fua le malo langa ngala ave se mu mamau inga isa ilingi o ngafua mango ele va pe lo le na au isia le mai su i lo le na au ngafua e foi la fua le malo e sa ili fua foi le malo i ali mai pe la fua le nanga con mo fua le nanga kuso fua ngal malo ia o vai na ia le na si le kuso mai su ele tu so no o tu lo te mi o tu ele tu ile na puli ai fa mai no na fa tu nunga le ia o ko fo i mo fo Jerusalem se ia maua e o tau le mana. Pea umanga fio mai le man le nganga po ia lunga ia autu. E wha o fuina la le ka le sia le mana. Ai ia i sila fia. E le ora ngau ko ingo ka ko just the power. La ngau ko kele foi ko nga power le me nga power. I need power, just the power. Dunamis. Ai le ai e ka kaunga ka ko ngau i le nga ke au mai le mana. And the Holy Spirit is the power giver. O le nganga pa ia ke lua fisho ka ima lua mafuka lea leinga nga langa ia lo fina ngalo i le vange au. Ai ke le i moi. Ani ta leon ka ua le fia au me leo le koi fo i le te talo toi fo i sa ili. Nau pe fio na whata atia me i sul whata i ta inga. O le nganga pa ia mafua inga i whaia le mes. E le whapea na pa i se si. Mantua o le nganga pa ia le persona o le ai ngā tua. He's a person. E pei fo i ona e ti ngā, e whapea na fo i na ti ngā le nganga pa ia. E alofangia. A te ena e te ena. E le fo sia mai e ia o ngā ana i tangata. Ai anga lua mai e ngā lua me fo i ana fide mu. He move in a very gentle way. E le whapea te o le pā whekikiri ngā lua mai e le ngā po i o le tu. Flore aka o le nga sola i e lia i no fora i se plena no shopping. E la kua kura unga dua fukonga le anga. Mai nona i o muki papa i lumo e lia. Ai le i ale tu. Wangi mai le fa. Fa ali mai le afi. Ai fa mai e le i ai lava i ova i e meu. Ai fa mai e muli mai. E muli mai kuo i e mea mkaukia. Le fa le fino ma fu si come I leo le kikia is still small voice of God saying Elijah what are you doing there o le kala nga ko musu le nga ko I ele pa pe o fikiri pe asa me pe o fino le but it is instilled do we know le kala you can't run away from it e le mawhainga ava peo o kaka mo I o ma lo mo kaka wa makanga e hanka ma makanga kupuro o langa whale nganga ke ngau I mea le tu ma meo longa malo e ke I ike inga le kaimi e musu ia I o le nganga ia bo le anu vai vai mai ngā ruenga le fo iro wā e ke na ngonga le wha malo si au le wha ma ite mai ma le wha malo si au mai o le nganga pa ia o le tu o le fia ma fuka mai te mai e te oi me ye leo so kai me kaunga I ko kuri e mai sta e fa ma ike mai fo ia wa ele mo fai e uma se me ngaka o ko finga se me ele ku pere mo ko mai e fa ko ko nei me siki ar ma no ka ora po pe o vai nga tau le nga maka ile na le ka sa valir bu se la nga sta kia ongo le la vai le o uma nga fa ali ko Yesu yo nga ki nga yo nga so whailunga I kuke loa yo au li ia kaua ku me umana vai le auso ia whakasi e whaila mare whansuru aso le o Yesu li se mingari o le se mingari winga I longa malo mo meo longa malo a lea still langa for mai Yesu but still e mo I leo umonga whaila on kuspa ia mo uko leo whaari aku whaamaungianga o luki ngā malo umaliu but e ka kauanga ko koe fo I Jerusalem. Nanga ko ke mga o mia le mana. O fo I o you need to be clothed with the power from on high. Mang ko fo I la le mana le se manga mai ko kongu. Po se manga mai ke mo mai I filosofia, po ngi kursi, po ngi professor. No, it's the power from on high. O le mana mai lunga.
fa ofu ai la ka ngai ngalua le malo so le ala ver ba fanga o ka ko ofu ba fanga li ta ni foi ka mi jole ko ki a fai ni ofu e ni ya asa ai le ofu le mana o le tu fai ka yo le fai ka fo ina na sa le o ke le na le ta le na nga fisinga o ngi su inga ia maua o mangu hoi la tali le peo le ka su e peo ki verse le ku sianga no kongo inisi foi upu a pea foi upu le ma ai maua o tou le mana e mai su le o uma fai isi me uma ka ua le nga o aku ma fe mo ka foi fi ai maua o tou le mana but you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. E rei pa mai ko ke mawale ngang pa ia e ngoma le le mana e ngoma le ngang pa ia e pa mai se I longa ua fio mai le na ke pa kore manga ma fa ma manga o ko ia ngo ko ai manga lore ma manga lore ngai to ke ngau le ma fa ngali lore ma le ngang pa ia ia so mana la pe nga ma ua ta tu le ma no si lino le fa le ngang fa ia nga le tua so ma ko fe au por fai a onga, por la poscolo, por perfecta, por fai a maria. Eu que kan kongu ai nga ngi ka kongu longo. Inga ia ko a fua e foi se a fua marile. E ka ke ko fo ia. Na nga ia foi kai mi tali e o ai ka nga lue meron ma tu fa le nga. Po le alo ma sau ma lo ma manga ma lo ma losi ma lo wakamai. Let me say this. You will experience dryness, spiritual dryness. Langa ele va pe finga ngalo le I ke e fa susuinga oe. Langa ele o fo ile makuku e ke le la ngonga ko fo. Ari ta sa le le ai ke sa le a e mai fo I o le mo le o lo ngo nei no o ia mo ma o ia e ke ko la ngonga ai fo e ke kaunga makua ko e loloko la waru de sai ia wai e ke mi fai e sa lea e fa se inga ga ko ke ro kai pa pe o le va venga le nga fai o lima nga fi le la malia ko ngi ko sa ko ni fa o le la nga le ka ngi si gan ka e sa le la ko o ve ngi ko sa ko ia ai ke ia lu ko kilo ifo o makua makuku a haku ia e ka ua ke lape nge ia ka ua ke le loa o koe fo o wa le si winga le pule koe fo o salmo sui mau fo le savari mengo savari e a koe sui le koe savari ia ta ngai fo ia pe o ngai o ke o fa o winga ngol me le fekalenga le isu koe fo o mai koe fo Jerusalem ia auangi ia wese auangi ku o Jerusalem se ia o le lewa ia ngai introduce mai Yesu le sima ka ua le ia onga Kristo o le lewa ia ngai introduce mai Yesu le si kanka le lasau le si persona le lasau i le auso maka upu a koa su fa yong ia nga le fa manga Yesu le i le yonga so o le ngaruanga le ngako ia le la ko fa la ele sau ko mo fo ngoko ala sau mo ko ngofo ko I ku mau ko le la fa ba Yesu I ai mau o ko le menga ngai ko le ba mo ai pe ke pe afio mai la de kanka ia persona na le tu ngale o ko yo ko mo fa I do ki o ko ia so ke e maua ila o ko le mana ka afio mai le ko ia mai le ma mai o mare I ma fa kula nganga o bel mal e le so ngoso e le so ngafoi e le so ngoso o da me o mai ia maua o tole ma ka lo le sa le mai fo I o ba ngale nga chao so ma ia a maka I kongora inga maka I kongora ai loa fakulanga como le ainga o le ai lo foi fakulanga ia le ai popo ia ai lo foi fakulanga le ai popo ia e foi ngai fakulanga ia fa fo mai ia le ri
Ma e pe avo ka ko ngu ile foi le ka ko fa singo manga sa fa banga ko inga yeso o ke apa foi le kumano la e so le kumano ke le no fa pe nga ko inga ija ma ka ko le inga e so le mangu ya kwa la ko le kumano a si pe ya no mo foi le manga o ye no fa pe nga o mangu a ma ko kuila ko ma sa mo ko ya la ni ke foi le fa pe nga pa penga voila ia le amatamataga o mea fa'aleanaga le fomula le fa'akaakia mai iesu ia ua le amaka mai fafu amaka koikogu ierusalema le mu le pei la la tāua le vaega le tāua tele le vaega lea la fa'auma toi fo'i le tapolokalame tale le fiafia o le fioga i le agaga paia persona lona tolu o le aiga atua o lē o lo'o ave i ai le foi le whaamamafa le winga le tala o lo pe o ia le o lo in charge le kaimine mangua le mangingo pe nga ta ufa sunga ta God is a God of order pattern of principles mangua nga fa au me na mai fengen ko ai le ko ka ma fe ka le mai le tu fe ka le mai le tu ma valo ia foi la fanga o meu mesia e va pe se men ke au ku fa fo se me mesia ma valo ia i no se le ro tanga tele ke ne se to su lima e o ia na fa se lo ko sanga le umi mai a tamu ia ke disu an ka ua na ngai fa ma ungi le tu an fo fo langa ngali tin tanga tama ila le tu e le rona tari le wa le ka ko mo le malo wa na ngai le si an ngedu po se fa sa ko restore malo le na se e ka kauanga fio mai le tupu po le tari o le tu ai nga wa umala le nga luenga Yesu le anga mangingo pe anta u tali le onga sfu fast fu lima sfu e ka kauna mai la Yesu ka fa ko kuanga fe im ka upu ye ko inga ia ka ma inga no manga ile nga ko ia la no ile kwa mangingo le ia ni va enga fa pe le la fa i ko ka kom ka ole upu muli e Yesu ele iko ele i o sa ko fa ka le nang ko ia o langa upu mua kalunga ko e soifu mai ko nga mau le fa ka le nang ko ia ya nela ke uva be po fele i mele o yong su fanga i le upu le mama enga Yesu eva mai e nga ia te o to ele mai Yesu e nga ia ke it's for your own good that I must go because if I don't, the other one, the helper, the comforter, will not come. But if he feel mai, ngā rawe ave Yesu le pronoun leo le he, ele ave ele it, wingo le ngā pa ia o tangata, o le persona. Ai feel mai o ia le ngā pa ia. O ia le na te whamanatu atu ia o tō mea uma o whekoi. O ia le na te awa o tō mea moni, mea tōmu. O ia foi le na te whailo aku mea le o mai. O ngana ngā uke loero pun e Yesu. Ai inga ua koe soifua mangu malo mai Yesu. Le matei o Ioane Lusifu. Ia langa upu mua lenga whai leo. So o le whewhewe le leo whairo mai. He breathed on them. He said, receive the Holy Spirit. Ia ngā fwoi la le mga kuiska kau i nganga whanga wai le kare sia. E pe tai leo le isi unga le kala ngoa kuai. Au le winga. O le nganga po ia le nganga kala ngoa i Yesu inga uko soifua mai. Ia ma i la mele. His last word before ascension is about the Holy Spirit. He said, don't go to anywhere but to the marketplace called Jerusalem. There you will receive power after the Holy Spirit has come upon you. So Jesus' last word before the cross or crucifixion is about the Holy Spirit. His first word after his resurrection is about the Holy Spirit. And his last word before his departure or his ascension is about receiving the Holy Spirit, which gives you power. Yeah. You know, the next week will be very exciting. So songi mai falo kelelo manga. Faisa manga o mie lo e kale sir mana le tal no atu. E makuai ka ua ke fo ina le kale sir ke mi. Na no ko inga len ko Yesu ko ele ko e kale sir.
e ka kau foi nga fai ma focus e o e ka isi ma ka kou foi ke mingi la ngai le si vaenga le tātou te lo le tana le leila nei o le malo le tua e siling ka ua ngai lo le angang pa ia e a whong kana ngoi mea kau whai ngā malo we study history, we study kingdom. The most important person in a colony is not the king. O le kanga siling ka ua i kongo le kolongi e le o le kupu o le kovanga mangkua ia pe ranga kana ngoi kai no Yesu o langa i mamau o i ka lia mea langa i kaisar ai nga ia filifilia he handpick Pilako, e whai monga sui. E le o kaisala langa apa kuri death sentence o Yesu. Le ai, o Pilako. Whako apa ia iukaia makangaka e ana langa maka u ia kaisala. Inga o vai mai peina sui whiwhiringa Yesu ra release a Yesu ai le release mai para pa mailo. E ke rea no whai a kaisala. A ole a venga ia ole whasalanga o Yesu. Na aver ka marone. Langa o kangaka le siri. A mai foi lá ele tu fala nganga ri da sunga a va fonga mai foi tato o le nganga pa ia le in church le kai ni ele foi lá sili sili pe o punga o le mela vai ai le nganga pa ia mantua a poko le kalesia le voi le ringa ngau iskanga kama ka u le sikaina glory na fai mai si vaenga as ritual e ka u ai le fio mai o le nganga pa ia ngau ke manga mia ele va pe voi la faile manga ko le o isi vai the Holy Spirit belong only to us le ai ele o se nga pa ia mo se ka le sia ko kas o le nga pa ia wa veila po mo ka mai ka kongu ya Yesu so fo mo me mo fo o le nga pa ia le kongu ya ma ko ai le kongu va nga la ele o se nga pa ia mo oi na oi ele o se nga pa ia mo se ka le sia even kingdom first le o le nganga pa ia wa vangoa mana whaunga mo kanga umai ngā lala so ai ngā lala mai fia ai le mea tonu le tua mai ngā lala i le nganga pa ia e fio atua i mena i te iai e whau i ngā oi mwha mamana oi langa i le whapitoa mo ngā o sikangaka mo se i ku ainga o le nganga pa ia wa vanoa mo tatu that's a good news wa vanoa le fionga i le nganga pa ia mo ka ko umma o ka ko ai ka ko le manga o ia a le mai Yesu pa pe o ko ro ave me le ma ko fanga e le siria e lo ko ka mai rangi o nga fo i mai le nga pa ia e ole o le upu ka o nga le ole e le va pe ke ya wa fi mai e ke manga o ia na na ia ia o nga e mo le so mu pa pala o le man talo le fi ia maua so mutu para pala fale nganga nei por kala me nei fia to fang na tu e so wa mo buli tari fai o ska kalo le o wa mata mo fie ia fai mo ta ko kala le ka ko mai ile fa ta o ina o le persona mo muri o le nga tu o le e fe nga ta tu te mi i o ka ko so i mai su yo mo so o ia so i nga ki fa manga ko ku fa i do atu mesa o io ko io wa me bongi la ma sa ele fai ko ma ko umangi me e o inga ka e lo fai o ya ai pe a fa lo lango i so ni le ya o ia na kia e ka tele o io lo ta tu sai na ki li tinga ka ku ya le aso me le aso o la le ta lo ta o pe o finga venga ma ba ia kai o le so ni ia awonge o se male fila ngalo o le tu e le fa pe fa ku ka ko ai le ngano pa ia le ina o fa manga ku mai ia ka ia fila ngalo le tu mai a ku mo verso le asa ia na mo ta ia o verso asa ia le ko fa lo kele pa Quel stai mi tato share for il sa o te le ba kasi ale o kala paulo le ese lo fi fa mai paulo ya con nico quelle la ku ya ko mo poco mo le mo poki u marie o le manno le male nga o le nga ko ye male manna eu fa kasi ya la le nga ko ye male man ale vi le che lo poi nga o atu le tato proclam ya lo tato tem ya
whaamanuia le tua la whauina le tātou por kalame le talo le tua le mātou ta mā Thank you, Jesus. whaafitai lo wanga le lei whaafitai fo i lau whaaunga i o mātou ta ngata ngā lulue le tua te talo fo i mo na iuso fo i a wauna le aso ina le nei por kalame le tu mau fo i lau mana whaau i lunga i a te i la tau le tua whaamanuia le au whaafonga o i lama o lo mwhaina mai mo mai nei taimi ma si taimi muri muri ane ia pa i atu i eile mana leo lau fio lo au e li whaapupuina fai va venga pe la ufio yo tangata o o mamai ma lo mana mia lo so son ia o te tu la fo ina to le tu au nga fo i tau no longo nei por kalambe ina yo ma tu to fo i la lo ma tu fa si no manga le Jerusalem fa le nganga le tu ma tu te ma wa ile ma no si lilo e fai ile nga wenga le li yo le ma tu wa la au le fo so ma tu le se fa mangano mai lo fa na wenga ai lunga o tanga tau fa manu yanga me foi lo ono ya Mike ma foi tua me se foi le au ona le tua lo tono ninga ruenga ya ina fa manu yanga ya ila tele wala le wala i sua foi so lo ma wala tasi le ma lo lo fio amen